Kako organizovati učenje za prijemni ispit? Za razliku od kontrolnog u školi, koji pokriva samo jednu oblast iz matematike, na prijemnom morate pokazati znanje iz čak 14 oblasti. Kako se pripremiti za sve to? Spremanje za prijemni ispit zahteva dobru organizaciju i plana učenja. Ako imate osnovno znanje iz svih oblasti, najbolje je da krenete redom sa oblastima, baš kao u zbirci za prijemni ispit. Svaka oblast treba da bude temeljno obrađena, tokom učenja obavezno ponavljate prethodno pređeno gradivo. Na primjer, svake nedelje ponavljate po 2-3 zadatka iz oblasti koje ste prethodno učili. Ukoliko naiđete na teže zadatke koje ne možete da skapirate, naš savjet je da ih preskočite i ostavite za kasnije. Ključno je da krenete polako. Temeljno savladate osnove oblasti, a kasnije, kada ste sigurni da ste savladali lakše zadatke, prelazite na vežbanje težih. Upravo na ovakav način je napravljen plan priprema u Match School. Prvo temeljno učenje, zatim probni prijemni i onda uvežbavanje. Sačuvaj ovaj video. I ako želiš da saznaš više informacija o planu priprema, pošalji nam u DM poruku za više detalja.